Ang kenu Rahul Jamatia LLB Khaitongo sini Bangalore University bo. Engke the celebration that we are doing here, the Garia festival, is personally organized by me. Or jaga chung sini NGO rokni yang sing chung organize khaimin yamo chung sak chorai Baba Garia mutaino hamjagai khulum laimani. Engke oro jotto dofani borok especially sini Tiprasa bo songni je Baba Garia no hamjagnai rok जों किसी सा गोरों लाइबै पसाराव बारक लाइखा खुलुम लाइखा इनखे जे सिनि उंक्लग जे मताय बासाजाक तंमानि आबो बो बाबा गरियानि प्रतीक नो आबो तकथायो सैजाक तंगो जे गरिया मताय नो बाक्साबा पालायो जाथा वासो बाक्सा पालायो ब्याक्रै ब्यागनां बाक्सा पालायो त्रिशूल बायरायदां के और जागा जों Baba Garia ni je Trishul Tiprasa ni phaimani nono chong bainawi posa barok laiwi tongo engke hari buishu maha buishu ni simirugai 7 din chong kalai ni thangai tongkha tini kheno 6 day kaka khana kheno sini sena ni sal engke sena ni bo hainu hai kha kahamong te hamjak mong maya pharo chini asuno message tongnai Tiprasa student rokno that to leave the drugs and everything which is going to spoil your life. Focus on your career and whatever you are thinking about to grow in regard of your education, in regard of studying abroad, just think on that main purpose. Baba Garia will always be with you guys. Chini matai kotor always nasungno hamari hamkai rowai tongnai drugs roni lama mo thaya khaiwai chung hamjak mong phuarei jotto bayasari baike chini Garia matai no lam soklaibai tongo ke asuno kok message kesaro chini Tiprasa rokno jotono no khulumbaikha hambai.